shawo nie baba so ni ba Hilda na ka wo kura de ka wanya baba so gegempo ewo odepu a e ka wo be fa camera be kase e be ka odepu asem kwasia. I repeat, wo baba so eye Hilda wo se wo baba so HIV a chiw na wo de sai mema kura se wo wani da so a enti se maami gege me se mo papa no na ne ho nya akono me ka no mante me to mo papa no me hia mo papa no mo papa ni di ka ba UK ha na wa yete se yalefo wo china wo bewu ne na hu nkude pipe kakra ka da ne na ase mante asem na ga mante wo me se mo papa no na ne ho nya akono eti na sika wo de ma me se bi twa plane ticket mla no onkodi mi no mi di sika no e wo Kumase no mi di ye me se mo papa no na ne ho nya makono na kwalebu sente ne dooso ekuro sente afa akire na mu soja mu betima so mu nsam mu ntibida me se mo papa no de wo ye tutu jantre ni che no ye be china tum sa me maame ho kwan a ka wonu ni nipa e ka wodi kan ne me dai sa me maame ho kwan a me se mi kodu Ghana ni asesa ne na yagu table so ne na ho pinsuo e yankuda se me na mo se me boa audio so wo ho a ono ankasa eka ti wo kodi MPP fu achi enka ye twa ne nan pro ye enka ye twa audio so ho audio wo ho ono ankasa confirm se ne nan ya pro Mese mo papa no ye nyage me ma mo buso yi nka sen krampan dabi e me ma wodan na chi a utimi kan na chi nka se dabi o eti na kurase ni bi bitimi betwa hye mani jimifuo bitimi twa hye mani no asia ko kama bi tia meni mo nwie aboa fiti sa mo papa no e be pem mo so ade na mbetimi a kire me hwan na nani megu ase e wo Ghana e che mo papa yi hwan na mo aya na mo hu se mo ye pa na aya na mpese busa se aya na mo hu no mo hu se mo ye pe mo ya tene nefo atafri chama didi nkofo yire no masofo nyinse yitugu asofo mo betra wonu ma ena ngege ena this ena that menene mo nu mate mo hu afiefi mo hu sena sensene mo nkwasia aboa ibetwa me bema mo antimi antwa ma me a mi pie to ka ho mo papa no na de makogina altar so se onsoma ne ana maba be expose no se wosoma me wajai mu abaifu ahawofo atutufo ajantrafo amumu biya beto abonte se wadidi mu nyina anyenye mo kwasia wo Hilda hu bonsuo ebesinne aboa watimi awale wale pen Uwa wale akura Hilda wale yo awale akura unya wale ba akura wale kwasia de na mbetimi a kire me aya na mu refi mo se me na me bo mu defense emua aya na mu refi on and then 3 days me hu say do be kire be video bi a o busa say ai omo mo ti enene fo no mo ti wo mo ho no mo hwa abrabo a omuwom abrabo ben wo du be chi udi papa na chi o maami abrabo mu ti say baby a papa ho eti say wan kasa wa abrabo mu ti say and at media so esresre momo who is coming from America ne land ta wo say yana papa no ede na za ene ne settings ede sa na za ene sa ne covenant ni free nkofo so ko he no say yana ye papa ni free ho no ye mehwe ya brabo aye den na sa me maami ngege ma brabo asai ajeje eguti se aje egu suomu ma brabo da so meti abrochire me anmonya che wadu ba che o maami no da so si anwem o si abosia so o si mfuturo ni mu wo si ba bia nso to ana atria fa ne so atria fa ne da mu ne ba nyina me edida so ho edo so chen aya no ma jimi ho se to na bia me ye ma adwe se me mfi mu a na mo sa ne nam back door na mo ye hu na mo sa nam back door cause ya me se dia na mo betimi a kire me
Me mo de mafia job ba me di bedi mo me ne mo na na ye adwuma eti me ni mo akwan nyina me ni mo upgrade ene mo mo bi bia me ni mo ade ade na mbetimi a kire me asiasem me ko dru court audio so a me di be defend mo papa me be su wom eno na me expert na ene ne family ade kwakoye case atia me eno enya mo papa no na mo anti no audio ma ho kanfo obi ire ene ngege de o ye nice ene ngege de o ho ofe ene ngege mom de ene o ye nice ngege mom de o ye nice ngege mom de o ye nice mo anti wo pemi awe me abubo mi no pe mo anti ara ana maye ma adwene se some audio so ne niam bi wo ho no mo a me de mani ato wasiafo mo ye didi motam a eye mo ya mo efisa sasem we start ye be bia ye din gege atem be bia ye din enenen fo atem be bia ye ka even ye ka mo asem na ka me ne kotidie efa mo ben ati mo de ane se audio so na ba ye no emu de hen na kire se papa ne ka ho na de na se papa no na ka mi di kan ja me ho a odi kan ewe me se mo papa ne ho na enya akono na shikuro amambi pampan edoso woni kuro no eye pampan ene doso amambi pampan no edoso a wasa to spray afra eti me se mo papa no na ne ho ye se twe ahorodo eti na be ne ho nyama kono mempen kase mempen nompe ni sisi abon kase so mempe ewi a kire se no wo fra me baifuo ewi a kire ninti nipa me ninti me ne koye no enenya na makwa tai dipa kurachi se omeyi audio so na ka audio so baaye efa mo ba ai ehefa ena ngege mi ko gina ye ekoka se papa na guma wade eso matimi afomu asam ato ho se ngege se papa no na agu na wade ehefa ena mo betimi akasa na uhunu obigere na utimi twa plane ticket mienu uhu obigere na akasa wo ho ofo uhu obigere na ne prane hotel e obaga na ne be kwa akoda uhu obigere na ne ho ye wakono na ne nioma e hye ne nyina wo kanfo a me pa cha otro ne se wasa ya wade mo jimi mo dia o hwe mo ejane eduma na mo pese jane sanso me boa tro no ese bible ne se wo kondo obigere a tro ne se wo say eti by some papa no ohu me kura no a o try say wo ma ne kompo adon gege ama adwene bone obi a me ma fa ne se me papa ono adwene bone abantim papa wono ososo bone so papa wono no eti na mu nyina amadane beef no eti na mo ne church members na mugu media ne so no onse mu nyina amadane beef papa wono obi matom amade achukra me fa ho na wodi matama ma etwam enkume atemi di nkum ni po ena wodi matam nyina no masore kra fe na nipa ba mo papa na me dia me ma yedin obi obedi matam bi ani wa ese o ma hu se o masem ba ko grand si so a o jijire mu a o kasa ye fa ho a o ma na tina so kasa fa ho no se covenant de nipa papa me on the public obi bedi matam no say so obedi mi bia me kwa kodi papa atam enti na ma ye din ho da bi menye din me pa so ye la fa ya ka say wo papa no o ti wase na o papa nim say your time bi o mu kan wo ma ngege eno mo di yesa because so bi ani ma ngege so we faithful to ono papa no ana me papa no di na tema ye ntwo mu no ho ti bi de ko baba be di matem na ka say se mi so ba be soso a ana mi so be kama njo be di me say we smart me boa mo kan no kre engege enye papa na chi ena na medie se papa ne wa ani ena wo tumi ena oye powerful a ekono na wade ye me nsa begu oti we ne bakura enwale sebe sorry ne ba wale ejai etene so ewo fie
eti kamema wade na agu a eye topic momo papa na amudi na chi no e ma dodo se ne wawade agyaye awa aguo na wade dodo se na aguo ne baba wote ni fie sese won kwa awale metena fie mfa baba komai mo amudi na chi a wo hilda wo mama po yi efiri se wudi papa na chi be ma bi ade nsa me ye ho ade enkofu okununum e na wo ne wo ma wo papa wonu timi encouraging nkofo se yanku wo media me kwa akopɛ peace ama no ene me ne onipa won pass nji ene nya no nti na me bae me hu se rati e wo life me kopɛ yenke bi life na makopɛ rati life na minya adaje a makofa ayi audio na kwasi abana ne mama pona no nsuo no oba fi no sesa bola so konkoti Germany no ne baba so aye no so wa ni da so asiafo na kamumu ni munyansa ka obi ti se korra kabaka kamba kwa kwose na chi jantra ni tutu amomu buru ni bie no edi ebe nti no obi buru eye nwanwa na se ka se ye kasa wade gu a Bible say de wo hu obi yire ema ne kondo ana se ohu obi kura ma ne kondo wa bo adwaman eti fo momo papa no ekula timi hunu ngege etimi kanfo no ngege wo hu ofe usire mu efe ngege de wo ye nice enkomo bebre wo ho ana sa enkomo no minyi yimpie ye ni tiana ha Kumase de na wo se wo akwaji hotel bi wo Kumase no ni me makwa akoda ha eno ne dia na eba ye ni tiana sabu dia magimi meboa magimi mo bedi omo jimi wo mo se ne na back door akika nsamo na afa ujeja ni o maguma no ma be kasa wo ye bonsam enso no na papa na nkasa ene ka kira wo se obi afra wa record na encourage so obi fra obi record na dey record ya how wo papa no wo dey mo boni amomo hye sumase ne nkwase asemo a mo dey adi nipa ekwan na bra wadwuma fa so aba fam hye kon a mo yusu capito editia na bra Odia mo ba jimani so mo ba jimani so seto mo ba jimani so abusuafo odia mo ma minya na se me kasa me koyi yenka bi show ne so a arase ne mesi ya fire no mo ha mo obi kam asama na ha mo me odia ke bi ko obi kama asemo a ehamo meboa That's just a mint. But ni pabone fubi e wo sese enya ye ni dia o chino beye o piki bibi ana so de ne dia ba mimi se me no ka se mimi se mo papa no na encourage ma me ngege direct no ha won sin recording nkofo na nkofo ni betray no a na ode aba eso na mo jimi mo tia bonten still mo da so ye dede me ni pabone fubi e wo mba ko brand si so a o jijire mu a o kasa ye fa ho a o ma na tina so kasa fa no kasa tia na mo sisi mo ma me free ya kebi wo de koso mo te sofo na ase no fa training papa bi antete entokwa na sofi wodi training mo entokwa monko bifu na mumu betimi de maba fam a e ka mo san me ho ahwehwe fam na mo de ade na betimi acha mo ho ben na tie se a Christopher na ka mo asofo a mukodi nkofo yire mo kura mo se nyamani wuo na engege okodi obi kuru na wo se hilda yi enkofo kunu miensa e na one wo ma wo o ma miensa etika wo kamini wo miedu kwasie uko ka kire obi se enye papa no se ni okan e ma papa boa
Mimi problem ne say papa na me defending no audio wa na me defend papa no a me ba ne besu wo mu no me call court no na ne ke di tia me e di age me ba saa dia no na mumu so mu gina so abontin ebo sini he say ya age ma me ngege ba e ya mumu papa ni nti enka ya age me ma e di problem kese aba ma wade mu besi ne anadwo de suom na me te wo defend mo papa because wo fa fon frame ya no wo su mo papa no tamo cha take it sen ko be win gege no ka me baaye no wo wi ya kene kenye obi yire mabobo adam na onim se me ni me kuru na nete ena na wo onim di nkomo wo fon so ana se me pese me yi san nkomo ni nyina pie no kakra bia me yi pie ye no ahu se enu ntina still mo hon top se me ba be gu papa na ni mase wo Ghana ahu gu papa na ni mase to the core mo dia mo ntwen na mo beti mo sumu nsem asiafo mo papa no mo ka se wo yesoro abofo o je ne ho atinye dia ne ho te se wo yesoro abofo so abarabo papa bie ni wa ono wo bo so dia no ati broga gum no ati mogum enwan emponche no ode mo ye adwuma ode wo ye adwuma wi abeka cho se oni mo ho hwe se wan record no a o soma na wan record no woni papa we kasa na wan record no a obi di adwuma bediu na ka papa we ko betimi ahye bloggers echi se yengu na bana wadwuma ka papa we ko betimi amu ma yusu ne body guide se yemfa ngu na bana wani mase emani kurukuru anya no wa bra me na me ka hu bi na masre me bone fache na masre obi aso won fanche me hunu me dia me hunu me mfonso a meye maye etie me nua bi no mo na so a mapa ache na mo ne mo papa no mo nkoso antena beef ni mu saa mo nkoso antena beef ni mu ene de nipa humo ene enipa humo mo ntokwa pe ene nipa adwane firi mo nchen musuba bone musuba fi mo ntokwa pe fi mo abrabo a abonsu a mo na abrabo papa die e wo media ne so announce mo ya so de nipa hwemo gise mo ye beef na me ka kire mo papa ne se onyai asore ne ye na won tane ne church no a studio na mo ka sa me boa he Ghana asole mpanyimfu e wo Ghana he Ghana mpanyimfu e wo Ghana church se wo Ghana obia si na asole awie still mo papa se ye lala sulala o bege o train nkofo beba be si na asore aman wo de me no ka chen wa blogger yo ba o nta What I know what they want you know. Can't be missing Kotiala budget. Or see, so it's like first day, I know, Koyana. I walk on the yellow coffee. I read that 3 years. That's all I'm cover for you hearing. I know at the back of Yale, all this flower political. What's all you come back and more come quite poor. One more family for what you mean, family. I walk out here this up and and so this offer your Bama. Why, ya Bobo Bugana, ya Bama. Why you move security up from four? Would you Basaya? Can't be the Nasia Baba. and you have any yen one bit. The kind of patch. What do you have for be piano? What do you for a town or time? What if I do a media was pattern and you have any? The kind of patch. Make me a show. Ne pesa me share e pesa me yi video audio bi na me reply audio na me so shawo mo a ma twa mo na shawo bi abrabo and now grateful for so was sense ne fie hetutu mo shawo bi abrabo de ko ba ma free siam ho na asai eso mo campaign no anka ma tete anka ma sai kura enko tamfo na anka ma ni magu ase hey shut up over there enka oba edu the gang leader edu the two aboba enka wo basa o particular audio we me shed that your whole life I responded was say yen rese yen papa ni free ya brabo yen hye ne ya brabo ai yen hye se o se de ungrateful soul esi ni fie yen hye nanka ungrateful soul oba brochire how many years ungrateful soul ba brochire oya aban adwuma she how many years obetena brochire
etika wako Ghana be say 3 times ya hu say wo da busu fie tie bi eti sekene o fie bi wo ba bi which is you and I cry nims ni fie bi na say wo fie na nka ye ne emebo abrabo no ema ungrateful so ana o se yenhwe tutu aka tutu de nka wo oyenchiri kura ka wayire mu o wo na tutu yesi wo betimi akoye online business no de baba be hwe school fees senka ya brabo ye bona na wo ba ka me ba be ka wo be ka kire enen fo se yemla me hwe wo udi papa nachi yemehwe ba bia o papa dan esie o papa wo ke yemehwe ba bia ne dan yemehwe anointing nyame ema na fili papa ne ho ame bia kan ame ne wawale ahye ring it say unua Eric ene unua Eric wo ene wachiri ba Eric watimi awade ahye kawa edu bache na ye ka se o ba be ka se papa na anointing ti ba bia wo papa tie o papa setena mu asesa edu bache mi engege mapro atete ma setena mu ye che uni ne ose enen fuo no a wo se ye mehwe ya brabo ya tete ya sei no yen enen fuo no ye gu abrochire ya brabo mu eye ekoyie efrida enen ni member bia ejai covenant sika ni tua wo mu de wo sika tua cement ka enen fuo nyina ema ne mema ne wo mu ja hokoye no ene wo ma brabo abayie pa na ye ka sa wo ba be ka se ene ye free mu hokoye no papa no mointe no ebusuo ma ye ma amenne papa no wasi na solidarity se beduko bi mo finish ya kasa papa de ne enuyadan na wotiti mu no enote dan na papa no ya soli wo mu na da bia wo hu Ghana MP any ministers abeg no na ya kasa ne o baba be kase sa anointing no papa de de si na solidarity ya polish ama ayeti se kusibuate Victor kusibuate asori ayeti se sofo ejere sare ayati se Donka Williams ya sorry ayati se ensofu tetemo asori na ye kasa wo de wo maame ene wo papa abrabo mu a change na ye kasa wo ba be kasa ne ye ko ye na wo se ye abrabo asai no na me kasa wo ba be kasa du ba echi ye no na me kasa wo ba be kasa ye free mu no anointing na busuo ama wo adu ba echi timi akoto asase atop Atimi sidan, but still you are still on social media begging money. Ne kasa obe kasa domini bia so ma me so amenne second hand home use niema no enkora niema no wajato me se me enne eye ENKB any other bloggers in video na me screaming menya daje me se me kwase bia jimifuo bia from almost 8 months kwase bia de bia wode ayemi bia ma chini nyina guo na me be reply obia wanwan when na me tisi mo ameka say na say we me kan 8 months ago afei na be reply me da bi afei na me bu atome afei na ma lord mi audio su nyina afei na ma hyehyɛ me nioma nyina afei na ma peke me evidence nyina any kwase asema mo de ade me for 8 months ni nyina. Who is coming from America, Jerusalem, Judea? Afei na memeba. Eti me stati am obi am pray victim. Eti for edu be eti me say, yen hwe, se papa ni free na brabo mu. Na say that time no ngege be papa na brabo mu. Se papa no na anointing, se na nsan ya. Se papa na anointing na ya ade ya. Eka papa na anointing no, eye na wade miensa ni nyina yie. E ma bi so ne baba na wakwa awade aba, e de akora sa betena ne so sebosom e woni fie. Se papa no adoma chede bi woni so na ye powerful a. Enka maami ngege, metena papa ne na ases e cheye no. Enka anointing ne cover engege, eye mi yie. E man kama wade mpo. A problem a mema man kama me defend papa no am ye nyusu sa audio na nkotia me court na me ba ya sa momu ame na me nji court fee e na mu nyina mo dane mani kire me ena de ni nti me be koma mo no ena mo no na mo support no because me ne na kwetwempra edi
wo de mu Jimmy no me dia me edie na we akadi we bi na kada se mo masofo fo sanwa topafo ashawo asofo se papa na yakoye yemra mehwe hwan yemra mehwe wo so be kire yen be kasa ene fo ni firi mu ene fo ni firi mu na papa ne ban woni na wo se atimi anya tena bia papa na noite no aso so ama wankasa watimi asi wankasa wo church because sa ungrateful soul no wo de ne betoto enen fo no ungrateful soul no ye ne nati UK ha wo je dama to sre enu mu dwafo na wo de wo mo back competition ama the real people almost ka wo kromia minim enen ni bia wonu akasa timi shed afra me e brasi bi sika kese minim kura minim enen fo ba ese makomako 5 e bra mi case ni ba o man kasa frɛ me brɛse me that time na me ma ye busy mi case ya ba no na that time no mo pe kwan a mo de me beto fo mo mi case ni na mo ka se nyankopo ye nyame she mo bodam papa mo bodam ene ma mi ngege business ya me pesa me koye ne Turkey ekofa niema eko Dubai ekofa niema ba esa be start Miami business ewo UK ha no eye enene nipa enene fo eye enene ti media me free papa ne na ase ye nyame yusu enene fo emu ma eni mu ma adefo enyansafo eni asikafo menya wo nsam shira papa etedu beche what are you talking about ekom na demo moni na awuo betra wa ai ore mu free papa ne na ase ena mo hwe tutu wo gidama to sire she na wo fankofo bi betwa enene mpoa na audio billionaires ose dia ungrateful eni odi ama ungrateful so nya na numu nkyira why na se ungrateful so se watofie wo UK kura nya ne dia wontu anie eye mortgage wo mix ba ko mienu kura wo be free wo yamra me he ya brabo yen he ya brabo na wankasa kura wo ti wono a wo si wa brabo ti sen wo kura ke kasa ka wo be yi wo yire e dia kire se na de wajai jantra ni tutu enkofo ma akofa wo mo nyenyem wo mo kofo ma ode wo matoto wo mo so be wale wo mo enkofo emma enne de nyame adomo e de papa na anointing no ama wo wanya yire ti wa brabo asesa wo da so ti ufi anase ho han dan yesi enene ni bie ni wa abro kire ana brabo agye aguo na brabo asai na brabo ayanwonwona pa wo edu ba eche wo ne wabusua wo betimia compare including me kura metia including me kura metia me kura metia because me kura me metia me na isi take kwaso me kwakope enioma koto aba UK abaye supply na uma me da so te me ma ho yehia blemu nyame kura se enam obi so asa hira abrese me enso wo da so nam mo confidence seed no ayamo ka mo confidence seed no ayamo ka enso wo da so nam edu beche sasem we ya wo kan ye mi benya dadia be digest na me de wankasa wo fie nipa because ye ne wo mo na wo UK ha wo na wo busa wo tutu bi no ene sa wo mesi na no po se chechen wo na wo bu wo mo na mi mumo me se me ma pro atete ma brabo asai edu beche me metimi akofa niema mono ana metimi awura UK shop akototo nwi aton atimi agege orders atumi supply nkofo niema wo metimi agege orders aton niema mono from Turkey but o maame enye home use enkrofo use dross and granta ade use ene niema ade an eti aya wo babiem a
fa woni ne wo se abrabo ebra be kire yen ne jai sa asia prefo ma kukuro fo ma na woni wabusua kosi papa na busua because papa na kasa minim na busua fo bia omo so niam ankoye ma wo say yen ye koye yen hwe ya brabo ada ya brabo ayere ada nkofo ko party hu si atwi anim ko bia na edu be che ana nkofo dress ya intimi dress bi omo ba life omo shake ni intimi shake bi unti meba munti papa bempa na ko betuna yemu yie no mo yimu mo afi no papa bempa betuna yemu yie no jina papa bempa obetumi aye idea enenenfo ni yie no yen ye ho afiri ne ho na papa bempa ono ankasa na brabo mu tisen wa ye yi a wo fancy na solidan no nya politicians abeg any politicians a obo wo mu tiri subri me come chiro sa papa bempa na ufu so obetumi aye nkofuo yie no okofa amam bi eni shikuro eni kuma dada enfa hye na ase kuro nya ne na ase ekuro ni yie obi a wo powerful a enkude enkunyini etata ne na ase no timi commande enye ne nan na epro ama yakwakotwa ato atwene no ontimi nya ne yie hwan abrabo na obetumi aye ne yie hwan na dada wo adu beche hwan na dada wo se owusu bempa ena nanka obetumi aye ye yie no owusu bempa na nanka obetumi aye ye yie no ne baba ati ne su wo fie wakwa awade na gu ama wode abonwan abetena owusu bempa ne so owusu bempa ya ade yie a ekode ye ne ba na ono ankasa na wade miensa yie ade ye ne ba yie owusu bempa dimi nya yen a ya firi ne nche ko yie enu ti na enenenfo ne se komna si no metua no mu ya skame wo mo anya bibi papa ama wo mo enu ti na wo ma firi hu se owusu bempa betima yam yie na enanka na woda so ha dai se woda so ha dai owusu bempa onya wiye owusu bempa oya ade yanka woda so social media sreska se na so owusu obi na na hwe wo ema wo ko school owusu bempa ya ade yie a wo kasa se yen ye be hye ne nsa wono na nkebe ye yie ono waye ne ho yie awie ne church ne sofu ne pastor segu na asode ehiafu epesika abodwetire ehiafu wona asode ye epedwetire ehiafu epe school akọ ehiafu egu na asode ye komode wo mo no wa bobo kioso ama wo mo wa mema me ehiafu no traders ne ayi dwetire so wo mo fa ko ye wo mo gu ne church wo no omumu hwan no wa mema wo mo nyina capital wato aduane aye wo mo nyina fie ye owusu bempa ya ade yi a wonye ne church members ye hiafo wo mo ni bie omo per capita wonye wo mo yie no mo nyina nsisi ye nko China ne Dubai akwa so mra se owusu bempa ko betimi aye ye yie ene ya firi ne naase osofo we ya wo ne naase a no encourage you entokwa nko a entokwa beef eye ade yi beef eye ade yi ade a wodi owusu bempa chi obetimi di waye se kokontokwa koseyade mese mitie sasem we no mese meba be daje se sasem we nko a so owusu bempa timi ya ade yi a Hildadu enam Germany esesa bola su konko oye ni yi a ye Hildadu da so sesa bola su konko wo Germany enu akoton enu wadi se papa na momo betina ne so no maye mabrabo ye na wankasa atra papa na so o man hyen yesen o ka dodo yesen wankasa wa solidan wen se papa na ya ade ye a wankasa wadu be che no wa solidan wen edu tu aboba me se this particular wade we aha na nko a meba be twa to ho ama enenenfo no aba a kire wo ma agene mami free a because me bu yefu papa say ko boni pedia apostle mo anage asmo campaign no ankama tete ankama sai kura enko tanfo tu na me sha hwa mo a wo matwo mo na so obi abrabo ena grateful for so wasense ne fie ketutu mo eja wo de why wo no fiansa abebie
wafu puku sani ya wa mpreko panie edu tu abube ungrateful so na edwa na no mu kira se wasi ni fie awie mebo a enye fie no no se eye ne bade a ungrateful so wa betena UK ha aye post office adwuma saka wo UK mortgage be 10 ena we Jai Street mu sa enkeche no wo se yenye de yenhwe tutumo eja akwa we so wo selection aye de comparison munyo se wo pe wo bi mpa e de na compare enka wo choose your friend say chi brofo enka wo kra de ka choose chi brofo me penny palm wo de na koye comparison ma audio billionaires wo mo ma bra ba bonsuo wo mo de wo ma no na e wo mo ho yie wo mo muntie obi abrabo de ko ba ma friendship am ho na asai eso mo company no anka ma tete anka ma se wa sangla to pa fo ma e ma dada ai ma e ma wo mani ma twentwom wo mo ho nya akono e ma wo mabobo nkyere wa bin shema bi a wo bobo wo mu di mo de mo hwe muntie ni Jimmy muntie kura enkotamfo na nkanka mani magu ase papa be mpada ko betuna yemu yie no mo yi mu hwafe no apostle na sana papa bempa ne na se na ne yeti edu bechi owu bempa na chi na ne yedie me wo me receipt na me di tua collection man ha sori enkofo bide no mo wo edi papa echi ene obi wo ho anu wo paawo odi papa echi wentimi anwo ene wo free papa na echi wawo obi adwuma sei betua covenant C e free said papa nka so we jai covenant C ni tua ena na adwuma na sa back papa no ana ye mu bi ene ko amutuatua sika de ma no kora no ebe ya no me ma nkofo abrabo ankofo be di papa na chie ebi awade aguye ebi adwuma sei ye ebi bedane ntokwapefo wo media ebi bedidi nkofo atem emo be di papa na chi papa na nkasa na brabo nko yie ma no papa wa ni bufu a no na radio station no otutu nkofo papa wa chinya ba no de ko ma ba si afi akoko ntokwa papa apart from say we di owusu bempachi a wo be ye ntokwa pefo wa brabo bia ni wo ana na so be gu ho ani mase o di owusu bempachi a be dani dwamafo o di owusu bempachi a wa wadi ne be guo o di owusu bempachi a bibi papa bia mfiri wo ma fat mumi entie ne gina mamo no bo yi mu afu na wakwa akọfa wise man obi na papa bempa onyina ma ne ho ma ne na hu nkuro ni nwu onyina ma ne ho ma ne na hu nkuro no enwu tefe no wise man na oni munyansa na abeka so oni munyansa no ani ate a ona abeka na enne obi abecha so obeka bitachiti obi ane be ma nya adwuma no waka no cross abeye better se obi ane be ma nya adwuma na wankodi wo bi yire chense sofo a ne be ma ye adwuma na ode ne be ma ne nam kofo yire no mu twam ese nyame adwuma abeye better ama ayi G1 abeye better ama good man se ne be ma be wuo se be ya ode ne be ma ebe kwa ko didi nkofo ma anyanyim wo mo aburu wo mo abesese sika wo media so se ye mani sika no ofa koyi enyin sentu eye better ye penisa G1 good man ye pese good man ne be ma ebe wuo na wa fa ne be ma kwani nam nkofo yiri mu twam enwene ho ani mase na wa fa ne be ma ankwani nam nkofo ma twam ene wo ma anyem mo mu sika so mu nkoyi yingu da bi ye penisa ne be ma be social media so ye penisa ne be ma ebe wuo na ne omo adwaman enfan sei nyame adwuma good man ne be ma na mo kasa ne be ma ni ho
Anso wo ne so ne ma. Wona ne ma te e ma na budu do sai na du ba che wa ye omo wade. Aba be defending. Good man, Obama ye adwuma. Allegedly minister Obama ye adwuma. Asia. But yes say no be information. Asia. Ashawonti. Good man be ma ye adwuma. Ka ye adwuma ko famla won. Na fa ne ko etu kwan. Na efa ne ko ye pono. Mebua enu ti na wubusa. Na ka ye sa. Good man, emeka cho se ne be ma ye adwuma. Na be fa ne ko tu kwan ko ye pono. Mebua. So we good man betu kwan ebekwa akoye pono akodi nkofo tunu mu de enka good man e kan be ma nwu good man me kan cho se ne be ma ye adwuma meboa na fa ne tu kwan kokoye pono na ka kwase asem we ya wo busai wo de koso e me se me ba sa video we so aso de kodo to ne se wano no de e che vibrator etu oba bia o no be na ntibia no ano ne de na betrana edu batch na edu batch tema won plan yira no abepie me fichiri na matu na mana faudi mu a anadwi meso na ba wonchen onsapra me dey fa onsapra eba sa video we o shawo awo matwa mu na so obi abrabo and now grateful for so wasense ne fie hwetutu mo so obi abrabo de ko ba ma free we obi a watche ne ho hwe obi abrabo wanya bibi papa afa na anya comparison edu be che ko na sa ko twituo ohu se tuo aboba wate wanu se apetu pre kone kwa ya adwuma abrante wa beti abobo nkyere wa peso seta kone kwa ya adwuma ko na kwa ya adwuma na fa bi hwe wuni ne wo se na ja sa woti social media think say ukofu obi papa asem ba u benya aduane adi anya aduane akofidi wo ba kone kwa ya adwuma na se ne wanu si den ene ukatara makakraka ebutu wanu pafo ne so ne de uti we ka wo ye doctor nka ebe fata ho hwehwese na wo betena ho hye no me se sa particular audio we ene sam audio subi a maboaboa no me ba be ye ho adwuma osresrefo ete se wo se mo me se mo ho afiri me se ye ne atwe ho afiri mo ahye mo covenant no agu ekomu dedem ekomu zigizagam ene ye twi ye ho afiri mo ho no se papa no a enka eyi obe protect on protect one ne mai on protect ai eno obi ka no oba se ka wo bai no aka se me adu ba che hwema brabo ene mesi mansions mitim ene me ka no a me de kwa atuo ngusie na ni bonnet fa eye yato no ene oda brand new pepem e ka wo ba na de wo maami asetena mu de okoso di wo so bempechi enfie petepe na de wo papa asetena mu na de wasetena mu wankasa wasetena mu na wa peni papa pa bi ti se chi burofo mo ni papa pa bi ti se chi burofo na de na ba be ye comparison abushafo meba so I think say go for send me request to TikTok. Siam, wana say, wana say. Eti muwa no mudidi mo chiri mo ka say wa mo ye nipa ho. Mo ho osere. Ye NNF one ye tia no wana wo papa no to wana to aduane ma ye di. Ye ne mo ntam tete ye afinie. Ye ne mo ntam tete ye afinie o. Obi aka say wo problem. Ah, ye ne mo ntam tete ye afinie. Ye so de ye nwu ye didi ade achi bi obi kwa ye kobi me kwa hu hiehiem enenenfo no na omu ni papa ne nche biem they are the one omu gina amachi enema me se me kwa kofa ne Turkey any Dubai asa me ababe start business eye eneneni eye eneneni muwa